the preseason friendly games no more bono and come ben and air coso ye be rahoni etimi erin sempi every ho abanano pay na bibia etimi aye kama enso e ho no matena si ade se eye nonso abo apans maduanan ansa na matimi asori e wo dwumadi no so na dwumadi aka training na no ye timi ede aba hye no so se ne eye 29th of July 2023, the year of our Lord, still counting on our behalf. Yatena si ye the latest ni na no enso eba wo betimi adwene show no on Sompa 90.7 FM on Facebook na just a latest update a ekoso no wakono akohwemfoni ahodo a etwagu enso e wo hona bibia atimi aye kama e dia ma e wo dwumadie no so aboafo pina enso etachiri ene atena se neme nda no pe de nsem nyina no enso etimi aba na bibia etimi aye kama aropa ma me fansem no emfanko start emfree eye oman din enso eri Egypt na akopiem e wo Egypt a ade se ne club an di Al Ali enche kra me be boss Chelsea ne okopiem eye Morocco club an din enso eri AS Fat Rabat o ma brand an din eri Randy Salman ade se Ali Bobo ko nani abre ehwe so mo nsa betimi aka brand no officially de etoja nan ne se ne okopie ma ade se two clubs ni nyina no atimi arreach agreement a o ma dia tuma ma brand no enche kra obeko na wakọ akopiem e wo Cairo ho ena Egypt no na chese ne brand no atimi akọ start chese medicals no na bibia akon kan ere ma brand no din enso ere Radi Salimana ene latest a etoja e wo Africa yatena si yere honsem e ba na Ghana ni brand a no sina kan ere ma nzema kotoko brand and di Peter Ernest the etoja nano pay and say okopiem Peter Ernest etimi akopiem e Namibian club ni din enso ere Africa Stars United and ye kakra etimi atoja over me obeka ya Division 1 league course we zone 3 no abrante we etimi ball 28 matches ye bowie no wa 16 goals or striker ere manzema kotokwa nei wakopiem e Namibia club and din ere Africa Stars FC and ye kakra etoja ere Ghana ni abrante and din ere Peter Ernest enso ho ere honsem no etoja ojani show on Facebook ubensa brante American asini ni mfonyene daso kama okwana wakoba adwuma ediama Africa Stars eno yakakra etoja enso ewo honom mere okwa akopiem ewo abrante an din enso ede Mudasiru Salifu na Mudasiru Salifu a former player edema krobia Kumasi Asante Kotoko enche kra no kopiem ewo mayane din enso ede Malta okoba adwuma kama enso ewo honom na ede atoja na no pay enso okopiem Mudasiru ene okwa akopiem ewo Saudi Arabian Pro League no ma o join club back ewo honom permanently so far club no yentimi mpanyimfo ntimi amfa de din no enso entimi antoja ene ye kakra etoja nano pay ewo Mudasiru Salifu formerly of Krobia Kumasi Asante Kotoko abrantia na kache eba nano pay yere ahonsem no etoja on Tip of Sports on Sompa 90.7 FM ejumadi no so na bibia enso etima kama nano pay ewo jumadi no so mame mfantoja se okopiem ewo the Continental Club Masters some former coach papa ne din eri Samuel Buadu Kofi Yesu wose ye mfantoja wose bra na abrantia ndi Suleiman Tari eba no na chese hu mpa wose ofisi abrantia no eba no na sebi ekobase bia tutu asem and say disrespectful behavior abrantia no feel say abrantia be ba be trebi e club and din ede Accra House of Folk sanse ne abrantia no wa hunu top coaches sanse wasi akan ede ama Inter Milan AC Milan odi Jose Mourinho munyina aye adwuma pen and into Urban no feel so no Kofi Yesu de enya de so de no e ba be bibi nemom sam obadu si enka mo biante especially how supporters no wasi Suleiman Tari ba no o chere professionalism o so o chere say yes o te football na say na coach bia coach or the respect needed respect ede man e dressing room wotimi eye adwuma kama ne time e Accra House of Folk and yan koma coach Samuel Buadu enso ere tuja nano pay e dwumadi no so yere honsem no tuja on Tip of Sports on Sompa 90.7 FM transmitting live from Kranza and beyond ayatana si latest ni nyina no wonsa eka e dwumadi no so na bibia enso etimi aye kama mame fan copy still on House of Folk de tuja nano pay ni so ma brand ya din ede yaw amankwa de meeting say enche kra abrant no mo man new offer no watimi extend the contract no enso etimi ede akonanim ene ye kakra etimi atoja abrant na dimfie no mako edunkono ena abrant ya din ede yaw amankwa etimi adia ye ba be man contract extension ene ye kakra ifra Kraus of Folk boboku no enso akati etimi aba na head coach ede ma Bechem United Bismarck Kobe Mensah ena di tuja se ne abrant ya di Benjamin York osina kan ede ma Kraus of Folk no obehia ne ye pa ede ma Bechem United eno kakra papa de din enso ede Bismarck Kobe Mensah ono current coach ede ma club and din ede Bechem United wore tuja abrant ya din ede Benjamin York no me no kasa ni mfonyi no ede Facebook o join on Sompa 90.7 FM o kwa bon sa abrant no enso ede ma enche kra no mpanfo hwe so betimi awram na nkomodie no etimi akoso na abrant na ba be sina kan ede ma Bechem United ene ye kakra etoja na no pay on Sompa 90.7 FM jumadie no so bra yatena se o Tip of Sports na latest no yere eba enso e jumadie no so na Accra Lions bobo kori na report amensa eka ene se okopie mo striker abrant and the Basit Seidu abrant no je etoja ene se ne wanya buna ketim ede free Accra Lions bobo kori na kati e kwa kopiem e mepa Ali
Al Ali of Sudan ɛno ɛyɛ kakra ɛtumi ato dwa ɛde free abrantia ne din ɛde Basit Seidu ɛno so akache ɛtumi ato dwa nano pay ɛno nti abrantia de Basit Seidu osina kan ɛde ma ɛyɛ Accra Lions no deɛ ɛto dwa no sɛ wanya bɔ awuram ɛwɔ Al Ali of Sudan ɛhɔ ɛna ɔkɔdo akɔtoa so no akɔdi ne nkui na bibia ɛnso ɛtumi ayɛ kama nti 2022-2023 season no na de money mon ɛyɛ kejua pa ɛde ma Accra Lions bɔbɔ ko so far ɛyɛ adeɛ sɛ wakɔ PM ɛwɔ Sudan a ɛno ɛnso ɛyɛ ne gisɛma ɛkɔ ama abrantia na yɛre ɛho nsɛm ɛtumi ato dwa yɛba be PM ɛwɔ Krabia Kumasi Asante Kotoko bɔbɔ na kache na wokɔ PM ɛwɔ Krabia Kumasi Asante Kotoko bɔbɔ na kache a reporter ɛto dwa ne sɛ dependable captain fantastic abrantia did Richard Boadu Agadas deɛ mɛte ne sɛ abrantia akatwe ne bro na wadwane Libyan club ɛwɔ ɛyɛ ɔman ne din ɛde Libya Al Ali of Libya ɛno ɛyɛ kakra ɛto dwa nti abrantia no new management ne so bae no ma start ɛhu bidi deɛ ɛba no ɛno nti abrantia ne din ɛde Richard Boadu Agadas ɔyɛ captain ɛde ma Krabia Kumasi Asante Kotoko no deɛ mɛte ne sɛ akatwe ne bro na ɔne Al Ali of Libya atimi awie na ɔkɔdo akɔdi ne nkui ɛde ama Ali of Libya ɛne latest stories a ɛto dwa de fa Krabia Kumasi Asante Kotoko boboko no ɛnso ɛho a yɛre ɛho nsɛm no ɛtimi ato dwa na abrantia ne de Amos Frimpong wɔyɛ former captain ɛde ma club ne din ɛde ɛyɛ Krabia Kumasi Asante Kotoko wɔse yɛ mfa nto dwa sɛ papa ne din ɛde ɛyɛ Prosper Dr. Ogumnati a yɛtimi asen apaw ne sɛ ɔmmra na ɔmɛfa adwuma no ɔse yɛ very good call ɛde ma Krabia Kumasi Asante Kotoko wɔse papa ne mmɔde mɔ na yɛ kadwuma no nim deɛ nti a ɛne na yɛ ɔmpɔnsa ne entourage ɔmutimi gya no kwan after sɛ no wawe ne league no ɛde ama Krabia Kumasi Asante Kotoko mmom ne ya ne new management na timi ampa led by James Akwasi Apiama Yele wɔmatimi akɔfa papa de Dr. Prosper Ogumnati ɛde na ba no ɛbɛtimi aboa man hyehyɛ na timi akɔyɛ ban Krabia ɛnso ɛbɛtimi asia fa ne ntoma pa ɛnso ɛtimi ɛde afra former captain Amos Frimpong ɛna de sansɛm wei no ɛnso ɛtimi ato dwa na mede wokɔ akɔpiem ɛwɔ ɛyɛ ɛnɛyi Ghana Football Association yɛtwa ne tia ka ne GFA reporter me nsa ɛka ne sɛ Garka top 4 no deɛ ɛba ne sɛ mpatwɔ ya cancel ɛno nti hyɛ ne nsoma me ɛno sɛ ne mpanyimfoɔ se hyehyɛ bi a wɔsɛ nka yɛtimi gu akwam na nka yɛtimi ɛde tournament ne hyehyɛ so top 4 no adeɛ sɛ antimi an go through ɛno ɛyɛ kakra ɔpanyimpa ne na ɔhwɛ sɛ ne ɔbɛtoto nneɔma ɛde ama tournament na timi akɔ so no ɛre ɛto dwa na anɔpa yi ɛwɔ dwumadeɛ nso Garka top 4 no baabi a wɔ bi a wotie me na anɔpa yi be the first to know on Sompa 90.7 FM GFA akɔmfɛm sɛ ɛyɛ cancel ɛnyɛ adeɛ sɛ Garka top 4 no ɛbɛtimi ɛnso aba so a ɛne nkɔmmɔdi a ɛtimi ato dwa yɛre ɛho nsɛm no ɛto dwa ne yɛgyina so na yɛde afisɛm no nyinaa asi ɛna anɔpa yi yɛmfa aseda PSA no bi ɛma Vibrant Multimedia Printing and Design Solution Vibrant Multimedia Printing and Design Solution makacho sɛ ne wobɛyɛ invitation cards general printing ebia na logo na opɛ ne nyinaa no wode w'ani kyerɛm Vibrant Multimedia Printing and Design Solution a yɛbɛboa wo na wo nsa atumi aka bi na bibia yɛ kama baabi ɔno kɔ ne yɛ printing ne ma wanyame anim nokora ni wode kofi a yɛ na ɛha adwen abusua panyin kora atumi bisa sɛ na he na wokɔyɛ maami akua na yie krataa yi ɛba de sɛ ɛha adwen paa tuanamɔ na fa kɔ Vibrant Multimedia and Printing and Design Solution na yɛmmoa wo na bibia ɛnyɛ kama ɛmfa ma wo yɛyɛ posters ahodoɔ banners signboard ahodoɔ ne nyinaa no yɛyɛ bi billboards na wopɛ ebia na wopɛ invitation cards ahodoɔ sɛ yɛ yɛ engagement adoring ana mpo naming ceremony invitation cards na wopɛ ne nyinaa no Vibrant Multimedia ɛbɛboa wo na wo nsa atumi aka bi na bia atumi aka ma wopɛ flyers ahodoɔ ana mpo yɛ book na wopɛ sɛ yɛyɛ ma wo ne nyinaa no yɛbɛyɛ no kama logos no aka kyerɛ sɛ yɛyɛ bi business cards ana sɛ invitation cards na ne nyinaa no wo nsa bɛtumi aka bi ID cards ahodoɔ sɛ wopɛ plastic ne nyinaa no wonni pro na wanya blem yɛbɛboa wo na wo nsa atumi aka bi passport picture na wopɛ sɛ yɛtwa ne yɛ printing no instantly ɛde ma wo ne nyinaa no ɛyɛ Vibrant Multimedia Printing and Design Solution na meka mfa de ama na no pɛ we no ɛyɛ mono kyea wafɛ ne yɛbia no nyame adoma on the 25th of August ɛna yɛbia no edwom aba nsoro hɔ nom ɛna kyerɛ sɛ yɛbutu a yɛkɔ akɔbɔ adwuma kama paa sɛ konkomafo agyan na bibia ɛnso atumi akɔnkan ɛyɛ afrɛfrɛ ana nkyerɛmu bi na opɛ wobɛtumi ne Vibrant Multimedia Printing and Design Solution mpanyimfo adi nkɔmmɔ ɛwɔ 0245 46 3216 0245 46 3216 na bibia atumi ayɛ kama ɛde ama ɛna no pɛ yi ebia na blood pressure na ɛwɔ so ebia wo diabetes abribia no wobɛhia sɛ wobɛnya equipments anasa akade a wobɛtumi de akyɛke wadeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ unkopiem ɛwɔ asopiti sɛdeɛ yɛ nananom no bɛka no ɛno ano sɛ wobɛkɔ Grace Gates Medical and Supply Center na akyɛ sɛ watumi aboa wo na wo nsa atumi aka akadeɛ yɛwɔ akadeɛ ahodoɔ pii yɛwɔ first aid box nti abusuafoɔ no ebia maame papa Nicola family no wopɛ first aid box na wode asi fie sɛdeɛ ɛbɛyɛ abɔfra no bi ka sɛ wobi dada me nan dada me yam anampo abɔfra no bi pra wobɛtumi atwitu adeɛ kama ne nyinaa no ɛyɛ Grace Gates Medical Supplies ɛna wo ne ɔmo ɛdi nsa wɔ so yɛbɛboa wo na wo nsa atumi aka bi yɛwɔ surgical mask ahodoɔ ɛwɔ hɔnom saa so na ne ebia na wopɛ skill a yɛgyina so ne yɛde check weight no wo nsa ɛbɛtumi aka bi ɛne other equipments pii ɛna wo nsa ɛka ɛwɔ Grace Gates Medical and Supplies center na kyerɛ sɛ bibia atumi ayɛ kama ɛde ama wo nano pɛ yi na bibia atumi akɔnka ɛyɛ afrɛfrɛ a wobɛfrɛ mpanyimfo no wɔ 020 07 055 28 020 07 055 28 saa so na wobɛtumi afrɛ 0245 37 2919 wofrɛ mpanyimfo no na nkyɛmu bi
bibia open no yetimi e de amankranza wo de wani chim e won kranza edra road a ye Star International School no ene di animhye ye dan ho abayeba ye ram na amano ne nsem latest all updated stories e from amano ne eba na no pay no yetimi e de ama e wo show no so ye ba sisi a latest update no and on sa 18 yaka Sompa 90.7 FM tip of sports Saturday morning and a latest ni na we she and the air bro e wo dwumadi no so na bibia enso atimi ayekama na ma me fan to just okopiem e Inter Milan da and no Italian castle Serie A no e ho eno mubutu a wo mudi omonkui and Inter captain Abranti had den e Luftaro Martinez would him say after say papa ne didi Hasmer Handanovic or captain oja hokọ ye no and the captain when they watch me abefa adwuma no Abranti and didi Luftaro Martinez na the ode etuja would him say beto just Lukaku na Inter mpanyimfo frɛ na nya de sɛ Lukaku peke call mpo na kyɛ sɛ watimi aka bibia de ama Inter mpanyimfo no ma huno left and right de ayati na no pay Luftaro Martinez ya no krɛ wɔno ankasa twi phone ɛfrɛ Abrante and de Lukaku wɔso frɛ Lukaku sa adru ba bi no wabrɛ na nya de sɛ Lukaku return call no ɛno ntia ma no so nyame anim no krɛ ni wogya trade ɛnya de sɛ otimi frɛ Lukaku bi wɔse nei Lukaku so start frɛ na mom nya de sɛ all pick Lukaku call na wapeke ne kyena esan sɛ dru ba bi no o disrespective players no ɛne entire team Steven Zan ɛne ne entourage nyina ɛno yɛ nkɔma Abrante and de Luftaro Martinez wore etu jo free abi Celestis of Argentina o maka no wore etu ja na pay e wo dwumade no so na okopiem Saudi Arabia Pro League na me ma me fan to just say Saudi omo etu ja was say asat na omo hwe say up to 2030 no matimi spend 17 billion pounds e transfers in kwa ho sika omo pese omo spend on transfers editor players e ba Saudi Pro League no 17 billion pounds e omo pese omo di ram no editor players e ba Saudi Pro League no na when project omo here from now till 2030 and omo hwe so betim di say sika no atimi ato players e aba say the be Saudi Pro League no and so betimi akra behwa and yes Minister of Sports e ma Saudi Arabia wore e to jan na no pay na Lionel Andre Messi and see yam fan to ja say ene yenya believe and so e woni mu say ne ba bia wonya akopia ya Inter Miami no o hwe say bibia betimi akoye na papa ne didi one laporta e kan say yam fan to ja wo say ne okopia ma omo ye de on betimi bia say nka ne Abrante and didi Leo Messi kra no en ko betimi aba be sina kan and so assign the club and didi FC Barcelona ne mom na sikasem no wala ni be kasa ba viere enkoye enya de se sikasem ekoye e de ama in club and didi FC Barcelona e wo Catalonia empata mo enti na Abrante ade de Lionel Andre Messi woro enso enti aba ene yan koma papa de didi one Laporta ye president e de ma club and didi FC Barcelona e wo Catalonia wori e to Janaro pay e wo dwumade so prior atena se wo Sompa 90.7 FM na latest tip of sports no ye the latest nyina e to Janaro pay e wo dwumade so na so on site mi account chefa na bibia timi ay kama ma me fan kopia papa de Papa Venga Mr. Pepe man no na Papa Venga na ne okopia mo Emirates Sports Stadium e wo England de eto jani se ni stadium no o ni statue rather o manya unveil studio no tim se kama pa ujani show no Sompa 90.7 FM on Facebook wo be hu se Papa Venga mfanyi na se ni statue ma ye e de si Emirates Sports Stadium no nyame anim no kreni kama ejina ne na so ye pa wo tim se bibia e konkan enso de ma papa na ene latest eto ja e wo club and din e Arsenal the gun so ma catch na pay ya tena se the latest ni na no enso etimi diaba e wo dwumade so na ma me fa to just okopie me wo Chelsea de eto ja na no pa se ne o mo food options no nyame anim no kreni e wo phobia papa I can less than 3 weeks na ye start English Premier League no nyame anim no kreni o hwe me for the Chelsea kita e Enzo Jeremiah Fernandez Conor Gallagher Kenny Chukwuemeka Abrante and Tino Ajorin Abrante and Cesar Caside and Andre Santos when in Milford kita Chelsea and omo hwe season upcoming season no wo mo enso betimi dia rema wo de compare omo opponents beat Man City Liverpool force inside Dominic Szoboszlai mo Sasuna Alexis McAllister mo okopie mo Arsenal the likes of Declan Rice mo ba Sasuna Kai Havertz mo nemo Chelsea dia ne je nyame anim no kreni e wo fam ye no kreni ya kakra Sky Sports e to Janaro pay e no ye de tip off no enso e ma ye tie for e wo dwumade no so ma me fan to just okopie ma Reed Mahrez a former player e de ma club and in Manchester City officially ye nya unveil no e wo club and in enso e Al Hilal Abrante and did Reed Mahrez no me no ka say onye Manchester City player biem
wanya join Al Hilal Saudi Pro League no 30 million euros and it me Rama and akwe latest a 4 years contract and a branch and so it me signing and my club Al Hilal and akwe kakra eto janano pay o dwumadi no so bre go so the latest no and so it me adiaba na ma mi fan kopiem West Ham United West Ham na report am inside can na pay and so the 20 million euros e di Ramo Manchester United sanka branch and dey Harry Edward Maguire and come sabet me aka branch no yes e dey kodu ya pe and Richard Arnold mo wo mo hwe nkra cha ne din wo mo bobo e does be muchao and o mo dey tum say da be 20 million euros there e peanut sansa branch we crowd 80 million euros and e dey kokofa ni free e club and did Leicester City and so dey buy into now open e cool 40 million euros and how dey bana Harry Maguire no wonsa and so etimi aka na and into West Ham bid no e adese Manchester United mpanyfo anya reject and e kakra etimi atodwa na audio ni Gallo si yam fan todwa wasi bro mususa no audio ni Gallo si na kan e Saudi Pro League no wasi bra no mususa no mo bobo na no mo born with passion or si nadie or kama wiase nyina ate or si mo bobo with money because of sika enti na ne okopiem a no mu nyina esi akan no enya passion biem e sika o mu benya enti na mo bo eno kakra branch and audio ni Gallo or yes striker at Nigeria no wara enso area to jana no pay e dwumadi no so na Christopher Nkunku a new signing e de ma Chelsea Christopher Nkunku si yam fan todwa was irrespective senka Chelsea last season omo finish 15 and 16 and Castel obe join Chelsea because when him say nyame adma season na ye be rami no enya de say Chelsea ebe finish with that position with him say Chelsea ebe play so well on bebo modern na so manya good position e Premier League no and ye come branch and did Christopher Nkunku and so dey to Janaro pay e Chelsea camper ye ho nsem no 8 me aba ma me fan kopiem e Italian Calcio Serie A na me do kopiem Italian Calcio Serie A. Now my son the wa join FIFA and I say Europa led by Papa Nitin Eddie Alexander Shafrin. Now the Eto Jani say no kopiem Juventus the old ladies of Serie A. Yenya bandi omo from Conference League no. When him say Juventus qualify so omo kwakobo Europa Conference League. Na yetimi bandi omo yesi na financial fair play rules no. Wo matimi breach and until na ya dey say ya bandi omo ya sign so fine omo 20 million euros. Say ene omo sign ma metua. Enti ya adma 2023-2024 Europa Conference League no. Ya dey say nya dey so behunu Juventus omo enso omo say ne Europa led by Alexander Shafrina where president no wo matimi edi omo tabo no atimi abomo because of so much breach financial fair play no and your latest eto janano pay e wo dwumadi no so yatena se guso the latest ni nyina no enso etimi edi aba na audio ni Gallo si yam fan todwa wo se ne omususa ne se de na engone no mo bobo no with passion no wo se wo kam obi ate say ya de se passion ene de bobo na nyame anim no kreni enka nei Ronaldo enka onside ma Saudi Pro League me sanse Ronaldo wa body bra awie sika no wanya bi awie eno ntinya de se nei no enka obesi by Saudi Pro League num and until who say Ronaldo aba Saudi Pro League ma sika and oba bepe enye be a passion tin waba sika eno kakra audio ni Gallo to Jarifa Cristiano Ronaldo abrantia no enso ho na me do kopiem Valencia boboko na kacha Ghana ni abrantia na one naturalize the mo me the United States of America the Yanis Musa the Eto Jansen na abrantia wanya tetu was in Valencia for nya no kwan man nko enkopiem AC Milan no nkonko to aso no ni nkwi emfama association Casio Milan boboko and ya kakra brantia ne didi Yanus Musa and so free na catch eba na diabete and say Valencia equal to 25 million euros name club and didi association Casio Milan and so see that be you bet me to 80 million euros and no and akwa the contract the bridge between Valencia and the club and didi AC Milan ya that nas ya ho nsem no and so 80 million atuja e wo dwumade ne so na brantia didi Nico Gonzalez me be break them out so brantia ne bet me adjoin Porto e wo Stadio Dragao na the Eto Janaro pay and so brantia didi Nico Gonzalez no officially when ya join FC Porto our Portuguese league no nyame adman next season we be say branch and the Nico Williams osina kan our Studio Dragawa and your latest Eto Janaro pay on Sompa 90.7 FM latest no you go so ayatena sere ema na the etie ya dey say when a loan fee 8 million euros guarantee and omutimi tua dem club and the FC Barcelona and nyame ya dona se kobase mrimpam no one better branch na 40% 90.7 FC Barcelona and your latest Eto Janaro pay and so jumadi no so yatena sere the latest but still on FC Barcelona their meeting is on my branch and the Ferran Torres no their ever Naro pay and it's a branch and say oni baby ako I just otimi atena FC Barcelona not just wetimi abo adwuma e dia ma Barcelona boboku no na bipia enso atimi akon kantinei mu amode speculations na ma bonten and the branch and the Ferran Torres obetimi afri boboku na kate no officially a branch na nya ato na numtu was yam fantuja oni baby ako otim di otim su abrobo or tena club and the FC Barcelona na wetimi adini nkwi na bipia enso atimi aye kama na e Juventus dia mete and say na okopiem a o man
at the Uruguay. Omo Abrantia Nidi Facundo Gonzalez. Osina Kaidema Valencia Diametin officially principal agreement in so between Juventus and Valencia Abrantia and so Facundo Gonzalez. What me Abano Babesina Kain, Ediama Juventus, the old ladies of Syria. And so latest at Etoja, Juventus Bobo Kunakacha, Yatana Seria Hunsam and so Etimiaba. Now Barcelona supporters no Muntiemi, Namun show on Sompa 90.7 FM on Facebook. Breaking news at every Barcelona ever, and it's Osmani Dembele, a captain bro, Mr. Mosquito, not only Paris Saint-Germain, Etimia Yuri, now Otimiako, and your latest out of Etimia Toja, yes, I can't up to 31st of July. Now Brantiano, Etimia, yes, personal terms, and your rich agreement in Yankoso between PSG and your Brantian Didi Osman Dembele, a car Brantian Eddie Osman Dembele, and as a club and the PSG, and FC Barcelona, and into Barcelona supporters, no, my way, and I just say name of Siboforo, Yenya Fanaka, and Senone Kakra, Etimia Toja, and so Jumadi is Nesika, Etimia Comino, release clause near 50 million euros. Naimum, say Oman Timian Tias Canana, 31st of July, Eba, and this one bet you 100 million euros, and a Diama club and the Eddie FC Barcelona, and here Kakra, Etimia Toja, Nano Pay, Jumadi, Super Atlas, go to the latest, no, and so the Epa, now FC Barcelona, on a report, I mean, Sa can say nay, and yeah, there's a papa, and it is Javi Hernandez Cruz, or what did you our branch and did say, just Emu, and until almost share, so branch and did your Cancelo, I was in Academy Manchester City, so that's not branch and did Ivan Parasidis, a branch and so a player, the man married Bobo Kuno, Diamete, and so say now branchano, almost say, we no bet me off a baku, no what me up by San Sene, so copy my papa and did Javi Hernandez Cruz, no, when need the Sergino Destimo, so that's not papa and did Sergio Roberto, no, on your natural right back, and until almost someone said to me, a natural right back bit, say, your Cancelo, and a branch and did Ivan Parasidis, now back with me up, Nabibia and sweat me, I come still on Barcelona issues. My main fan to just a branch and did Frankie and Casey, and in every La Cote d'Ivoire, Osina Kadima Barcelona, no, yes, a branch and Yadia to FC Barcelona panning for him, say Oboman and call, a son said, yeah, so bet me at a club room beam. Yes, a papa did Javi and Casano, or Shada Enya that branch and Tiasia branch and Dean, and the Frank Casey, also on your happy, our club and did FC Barcelona, Jamatin said Juventus, a likely destination, a branch and Dean, and the Frankie and Casey, a bet me ako, no Aquacosina kind, and sweat me a Jamoa, and your latest Etoja, now a young child, Edema FC Barcelona, branch and did Lami Yamal, Jamatin is a branch and after some Estandia branch and Dean, Eddie Alejandro Badi, the contract 2 weeks ago, no, Diamete, and said, a branch and Dean, Eddie Yamin Laman, a new player, and Omoba extended the contract, no, till 2026, 3-year contract, and yet Midiama Codano, and Yakakra Etoja, LFC Barcelona, still on speed. My main fan to Yasoko Pema resource, I dad Bobo Kuno, the Etoja Naro Penny said, no, many abre, some Manchester United, a branch, I did Denny Van der Beek, no, Omo has someone Sabeti Miakano, no Baby Pema resource, I dada, and Yakakra Etoja, Eddie for Manchester United, on my branch, Eddie Denny Van der Beek, a branch and Swahua, Yatna Seria Hunsam Etuja, on Sompa 90.7 FM, Makato se show, no, a live on Facebook, oh, join in one like, watch it, no, comment, no, now sweat me enjoy show, no, Nabipia and sweat me, come on, oh, Jumadian so, my main fan copy on Manchester United, now Papa did Eric Ten Hag, near Cobis as Papa, and they bet me as a striker, na was in your no credit, a Coba defense one ma, or you okay, Obama for one ma Bibia did them, at the same time, was here Nimuno, and I just say hard drain, it sounds that ultimately rely on Dr. Marcus Rashford and until was over here, so when you strike about Kubika, and can you bet me Abama goes, you know, Yami Adma 2023-2024 season, no, and no sweat me flow, Nabi me come and then come up, Papa did Eric Ten Hag manager at Manchester United, what they to Janano pay, oh, Jumadian so, now Papa Dean, and as a branch on the Dean, Eddie Rhys James, Nimia, and Lauren James, or Sina Kadima Chelsea, what they are to join round in the England game, no ethnic also, Emma Branch and the shed the Oligua, Emma England, let me advance to the next stage of the FIFA Women's World Cup, no, and no Anna Branch and Didi Rhys James and Nimia, and Lauren James, no, was walking and country we are singing now, wasn't in a genius footballer, a Bassa young mobile party or winning Bobo, Nemo or come we are singing at said the next 10 to 15 years, no, I guess I Baba one Didi Lauren James, no, and a bit me dominated world football, said your matter more, and Mamma and Didi Morgan more, at me dominated the United States of America, Mata dominated the Brazil, no, was in India and Didi Lauren James, no, and so bet me dominated, and the Lions of England, and Yakakra, 8 me atoja, a branch and Didi Rhys James, and his answer, no, to Janano pay, Jumadian so. Now read the Mares, Makacho officially, Oja show the Manchester City, or Matimia say goodbye, and the Ama branch and Didi read the Mares, and don't answer Kakra, 8 me atoja, Oja show on Sompa 90.7 FM, Ubensam for Nini Daudma, Manchester City, or Mania the official announcement, no, and the Abasa branch and wishing all the best, so by Bia Okono, Bibia and Swint Mianko Kama, and Fanfana, and Yakakra, Etoja, branch and decide your money, the Etoja, and here we go, and I guess our branch, what team the club and did Al Nasser, Timia Review, or Jenny Cristiano Ronaldo, or Al Nasser, Golo Cantemo, or Al Nasser, and be beat my Kama, the Mensa Elka, and it's in our branch, at me and your maybe
yɛhwɛ akasa club and the ɛyɛ Bayern Munich any Empo club and the Al Nassr yes 30 million euros and a 8 million bar na be pay time kaba na me pato sa deal need to me go through na pay and a report am second Bayern Munich campaign for some the big so nobody akwa pm e dey akwa Daniel Levy or Tottenham Hotspur na Branty and the Harry Edward Ken no wo matimi akọ no ma find number Bayern Munich and year later sa 8 million but possible replacement Adima Branty and this side money no and so betime Harry Edward Ken and ya kakra eto jana no pay e wo dwumade no so na Branty and the Gabriel Solina, Chelsea goalkeeper. Diamante said no PM our Belgium Pro League now. KAA pan. At me I show interest. Our branch and did Gabriel Solina mo. Sa branch and Intimemra. Na Omeda go postnum and Farmer Club and the Jean and Sweaty KAS pan. Na Bibia Intimi and Yakama. Diamante said Chelsea paying for a bet me their branch and Ama or loan. Now what Timiako. Na Bibia and Sweaty me come on Chelsea. And a Diamante and now pay reporter Epa and it's almost in the Europa led by Alexander Shafren. Or Motabuana bomb name Chelsea the end there because of someone qualify for a Europa a competition piano intino a fan Diamante and it's a Chelsea for sweating me breachy financial fair play no more no under era of Roman Abramovich and a Chelsea to me breachy yes way back 2012-2013 season no and a Chelsea for me breachy sa road no and today yet me find Chelsea bobo kuno 8.5 million euros say omo metu amfama Europa omo financial team no na bibia ntimi enya kama and ya kakra eto jana no pay e wo dwumade no so ma me fa nkopiem e wa Brantian Didi Moses Caicedo e wo Brighton and Hove Albion now kopiem Brighton and Hove Albion bobo kona kacha reporter eto janano pay and it's a Brantian Didi Moses Caicedo the eto ja and it's a Brantian no we so one in the entourage na nya ka bom say omo kono de akwa to Brighton mpanyimfo anim say omo lower omo ma asika omo gidi afri Chelsea no eso eho na omo ntimi nya no kwan na onko na nei ono onye na ji so betimi asen atena club and Didi Brighton mu biem and ntimi Moses Caicedo latest free na kacha eba and am je ema our tip off on Sompa 90.7 FM Jumadi so na bibia enso atima come and to sa Brantian no and the entourage nya de akwa to Brighton mpanyimfo anim say omonti scan so no mo for so mo way out and ye kakra 8 mi atoja na Lautaro Martinez edi tuja was nei sama nyame anim no kreni was sika ohun bi da nyina ohun bi was Saudi mpanyimfo di sika twitwi die pa edi ba India kache say be yanka Brantia di Lautaro Martinez and confa sumunisi non join Saudi Pro League no na so Lautaro Martinez say ene Inter no e ye fie e said the supporters na gina tum no oja hokwa enye and into attending office ni nyina down and until na wantimi join Saudi Pro League na and ye kakra Brantia di Lautaro Martinez ere tuja na no pa Gazeta de los Poco wakracha no ere this answer no tuja and so ojumadi no so na James Rodriguez a former player de Real Madrid on na mo abepie mo Manchester mo na so jumadi no amfa PSG nyina kwade na mo de mete na no pay and it's James Rodriguez eti Elupred mo o kwa kopiem o Brazil no kopiem o Brazil Sao Paulo boboku no and a prancha and James Rodriguez kono kwa kosina kan na bibia enso etimi kama na reporter eba and say ene Al Hilal Saudi Arabia o ma approach former manager edema club and RB Salzburg papa and Matthias Usio o matimi approach no say omra no me fa adwuma na de meti no say akatwe ne bro no enso etimi adwan ne omo na bibia etimi kama eno kakra etimi atodwa na story a etwa to na me dc na ma sorry na chese adwuma di akatwe ne nyina no enso etimi aba na no pay okopiem enso de Valencia reporter eba and say papa ndidi Edison Cavani Al Matador je etodwa ne say ne onya club ndidi Valencia party ways ahina oko reporter eba ne say odwani Boca Juniors enso Argentina abisa list no enso akatwe ne reporter enso eba nti woti sa Brantia and the Edison Cavani adwani Boca Juniors Buenos Aires omaya de Didi Argentina oma hinkro honoma e ma ne nyo nwanwa be the first to know say Sompa 90.7 FM on Tip of Sports ya the latest no enso abro na no pay show no so ama bibia enso atimi aye kama no pay fast da PS here be emfa mamizo drinks no makacho say we no wadwa so boy adwuma ye pa eno nti won saka bia beboa na hyehyɛ no enso atimi akoye atimi adiama we no enuane no pi na ene wom eno nti obobo na aboa eboa kra ma skin no etoso kama ni gina no obomode na saka mizo drinks ni bia ebeboa da bibia atimi akoye 5G energy drink no enso wadwa so we no makacho say ginger wom na ginger ankasa no obomode na onya bi na we a eboa ma ntini na mu biebie ma bibia atimi ye kama be ma eba de sa na utimi rewura eba de sa no pa no ye from mi wura utin say tenkom ye the ideal milk ni guma sabi ye nwe ho sa de nyina sa na dwo no wo ye mema adwuma eno ti bomode na koped ne 5G energy drink ne bi emwa ebia na ginger no wuntimi nwe ne sa eno ti ye de ye drink de ma de obetimi anu e 5G energy drink ne bi won ma side effect
connect no wie wache na mo 5G de me patro we no food and drug board age atum ahwehwe mo hu say yes e yakrogen e feeling kakawa bi ani akiri e no nti won saka bi ebeboa na bibia tima e kama anopa wa pom din no enkoye e 21st clinic na me kan fa dia anopa yi doctor na pamfo atena se e no nti wo ko branch bia say ye tetima say ye nkranza we yesunyan ho nyina no okwa ye office na bia achese nei hospital wo na ebeboa no apom din no atimi agina brane makato say sciatica expert no ba bia abo prako ni e na okwa na se bi dwan bia won nam honoma na o se da bi wa dos rade na ba bia prako wo de unko hu sa abo adwan o se wa dos rade nti ba bia 21st clinic wo no masa sciatica ne mfa ba bia e 21st clinic ene ye defa okwa ye beboa no apom din na timi agina brane ene wati ye bia hudo bia e ha no fa kopem 21st clinic ye beboa ye won fidi akukudam say was a lab ne ye scan ni nyina no uni pro no wanya blem enya afa ne ye okwana bra kwana koye ne hanafa report bra da bi me patro instantly ye not yet me the report na show nsem na ye hunu nu a wose ye demand no apom din no etimi ejina brane en kranza do ani HM on market road after traffic light no ye ne Presby cooperative credit union no ene di enimhwe techiman ye wo eye ankane GN bank abron san kase enum ye ben Bayport financial service anasa atenkwa FM ye ben ye pa ene nti okọ na ya boa no apom din no enso etimi ejina brane anopai kwa Pons limited esem control ene utonsa say ye Guinness product bia woton say ye provision shop eye bia ba nyame ya adoma enche kra seminar bi e ba be koso e de amamu e wo eye enkranza ne mpatam e bia enkranza busua enkranza ne municipality nyina mo ka ho bi atebubu amanten edura mu nyina muso mu betimi aba bi eye seminar ye be ye de amamu enu nti se utie dwumadie na no pa ya bomode na fa phone number na frɛ na ye nchew kwan ya obefa so na so watimi aba be ka esan say Guinness for e be divert on kwan ya omofa so ye distribution no e de akọ modernized way enu nti ebedu ba bi ni say ope Guinness product a enya afa na obe fresa mpacho breme 10 cartons breme 5 cartons enu an say mobile phone ofa ya obebo number bi na wabo quantity dodo a ope na yetimi e de abrew enu nti Guinness for ebe ye seminar e de ama bia bas ahodo mo amoton drinks ni nyina no esi Quapons Ghana Limited omo anaso ena esi for now a omo na ebe hwese ntotoye no ebetimi akoyi e de amam enu nti wotie mi na no pa ya me shofa ho hye mu ene ye free obia ema magi uska saa so na maya ne nama omo eba mo nchen na che so magi mu phone numbers ahodo any empo mo details said be ya ye betimi involve mu to that particular seminar na so watimi agye sanse nei ubetimi afre open san e betimi ache na emaye bi kra 3 weeks na unsanya nka quantity a open no ene Guinness Ghana Limited ane omo di so distributor ene Quapons Limited no ese omo be ye seminar di amamu ebedru ba bi no open nyoma ni bia me pato onye order onfre obi wo phone so fa mobile phone no ko ti said ye wo mobile money no na fa quantity no to ye de nyoma ne bebre wote wane ye de aba ye de ba ya na ya gi esika na bibia atime quantity seminar no fa ho hyem e ya frefra na se open chiremu e chan bi die a from panyimfo na 0549 06 0038 0549 06 0038 so na betimi afre 0240 601134 0240 601134 fre mpanyimfo no na enchiremu bia efa seminar we hu no wo so fa ho hyem se de be ye beduru ba bi no ope Guinness product a me pacho omre ye ko na dwumadi aka atwi enso atimi abanemom Sompa intercommunity gala dwumadi no eba so Sompa intercommunity gala dwumadi no eba so aka 2 days na ye close to transfers no esan say ne forms no wa mefa na 31st of July nya so pe akwanya bia eni ho biem enu ti hye so brana befa we no eho adokodoko de ne ho mprampra de kra no enya asembofra enu ti brana befa bi na bibia enye kama wo a wo be no 3000 Ghana cedis enu na yesi jikodi ye ma set of jerseys na ya ma football enu achi ye ma 20000 Ghana cedis enu na ye de be developmental project e wo community no ti ye ba na e boho na apese ye tuma ade bia apese ye ba no oba ye beba na chese wa kire ne de 20000 Ghana cedis no ye mfa nkoma unit committee chairman bi na ebedura che ye hunu ba bi eskara fa eba ne sa ya yankasa Sompa mpanyimfo edi animu abane ahwese project no 20000 Ghana cedis said ya yatena hanu maka ye ko huntintini ya hyebo kama ye disu na ye fefefe na bibia atimi akonka enu nti wo mefa form na bomode bra Sompa media anasa ye fia ewo nkranza commercial bank no so hape ni yebutu oba front desk wo onsabeka air forms ni bi wako fill na diaba deadline date no 31st of July nyame adom na epa ho a oba ye me pacho obi a ye ntimi emwa esanse ye biem ache enu nti ya no wa hye nso ede amame midin ene Ebenezadon ko betimi afrɛ me Eben Maestro me ko